Azerbaycan Büyükelçisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yardımcısı, TİKA'mızın çok kıymetli başkanı, değerli misafirler, Sayın Rektör Vekilim, kıymetli öğretim elemanları, arkadaşlarım, istikbalimiz olan gençler. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete göçünün 87. yılında onu anmak için toplanmış bulunmaktayız. Allah'ın rahmeti onun ve tüm geçmişlerimizin üzerine olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. Onun bizlere bıraktığı muhteşem eserlerini, emanetlerini, müstesna hizmetlerini burada saymakla bitiremeyiz. Ben sadece bize verdiği iki vasiyet, iki görevinden kısaca bahsetmek istiyorum. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin bildiği gibi emaneti, bir diğeri Türk dünyası ile ilgili. Mustafa Kemal Atatürk bir yandan ey yükselen nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz diyerek birinci vazifemizin Türk İslam'ı, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek, onu yaşatmak ve medeni ülkeler seviyesinin, muasır medeniyetinin üzerine çıkarmaktır. Bu buyruğuyla birlikte ta 1933'lerde Cumhuriyet'in henüz 10. yılında şöyle diyordu ki o yıllarda uzun yıllar süren savaşlardan daha yeni yaralarımızı sardığımız günlerdi. Genç Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar o kadar çok sayıda şehit vermişiz ki ailemizin ezici çoğunluğu çalışmaya takati olmayan yaşlılardan, sakat kalan gazilerden, eşini, babasını, çocuğunu, kardeşini şehit düşmüş kadınlardan oluşturmaktaydı. Eli kazma kürek tutan insanlarımızla o günün ulaşım yolu, ulaşım ağı olan demir yolunu inşa etmek için büyük bir çalışma seferberliğiyle Anadolu'yu baştan başa demir ağlarla ördüğümüz yılların başlangıcıydı. Yani daha yeni toparlanıyorduk. Bize şöyle bir ulvi görev veriyordu. Aynen şöyle diyordu. Efendiler, Sovyetler Birliği bugün dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Ancak yarının ne olacağını bugünden kestiremeyiz. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi Sovyetler Birliği de parçalanabilir. Yeni bir dünya düzenine geçilebilir. İşte o zaman Türkiye bu döneme hazır olmalıdır. Bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir olan kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, susup o günü beklemekle olmaz. Hazırlanmak gerekir. Devletler bugünlere nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli,
ve olayların bizi böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. O kardeşlerimizin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizler onlara yaklaşmalıyız. Bu görevi daha o yıllarda 60 yıl öncesinden, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 60 yıl öncesinden öngörüp hazırlanmamızı isteyip bu ulvi görevi bize verirken elbette ki bu görevi yapacağımızdan çok emindi. Çünkü o Türklüğün medeni vasfı ve kabiliyetinin bundan sonraki gelişmeleriyle geleceğin medeniyetinin ufkunda doğan bir güneş olacağından hiç şüphe etmiyordu. Kendisini tanımlarken benim hayattaki yegane fahrim, servetim, Türklüğümden başka bir şey değildir diyerek en gurur verici değerinin, en zenginliğinin Türk olduğunu vurgulamaktaydı. Devamında da şöyle diyordu: bu söylediklerim hakikat olduğu gün dileğim şudur: beni hatırlayınız. Seni hiç unutmadık ki. Büyük Atatürk. Seni her zaman hatırlayacağız. Elbette ki her ortamda hatırlatacağız. Sana olan sevgimiz ve bağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Öngördüğün gibi Sovyetler Birliği dağıldı. Türkiye Cumhuriyeti olarak engin sevdamızla, bütün kuruluşlarımızla, bütün imkanlarımızla, hiçbir karşılık beklemeden, kayıtsız ve şartsız olarak 30 yılı aşkın bir zamandır kardeşlerimizin yanındayız. Kardeşlerimizle olan işbirliğimiz öyle kararlı adımlarla yürüyor ki, kurduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin yanına bugün Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eklenerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bir millet, 8 devlet anlayışıyla 450 milyon metrekare Türk coğrafyasında 300 binlik bir aile olarak hep birlikte yürümekteyiz. Bununla da yetinmeyip Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu Yugoslavya'nın tarih sahnesinden çekilmesiyle gönül coğrafyamız olan Balkanlarda büyük katliamlara, soykırımlara uğrayarak bin bir zorluklarla bağımsızlıklarını kazanan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova'nın da yanında olduk. Onlarla beraber bütün amacımız bu yeni dünya düzeninde adaleti ve barışı hakim kılmak için alemi cihan ülküsüyle hareket etmekteyiz. Bize verdiğin o görevlerin bir örneği olarak kurmuş olduğumuz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde 30 yıldan beridir Türk halklarının ve akraba torunlarının gençleriyle birlikte senin izinde yürümekteyiz. Bugün bu salonda, Atayurtumuzda o gençlerle birlikte seni anıyor olmanın büyük onurunu yaşıyoruz. Büyük Atatürk, sen mabedinde Metehanlarla, Atilla'larla, Bilge Kağanlarla, Saltık Urrahanlarla, Manas atalarla, Korkut atalarla, Alparslanlarla, Fatihlerle, Emir Timurlarla, Ulu Beylerle, Ahmet Yasevilerle, Yunus Emrelerle, Alişir Nevailerle, Fuzulilerle,
Mahmut Kullarla, Mehmet Emin Resulzadelerle, Ziya Gökalplerle, Rauf Denktaşlarla, Cengiz Aytmatovlarla ve burada daha ismini sayamayacağım yüz binlerce Türk büyüğü, Türk aydınlarıyla huzur içinde rahat uyu. Evlatların, kardeşlerin gösterdiğin yolda birlik için yeni kızıl elmalar inşa ederek Turan'a doğru yol almaktadırlar. Ruhum şad olsun. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri, altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği, arkasında dağda ordular, her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor uçsuz bucaksız göklere, al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma geliyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Ardaқты қатысушылар, сыйлы қонақтар, құрметті Түркия Республикасының елшісінің орынбасары, құрметті Azerbaycan Республикасының құрметті елшісі Латиф Ганделов мырза, құрметті Кипр Республикасының елшісі Осман мырза, және ошондой эле ТИКА агентствосунун директору, биздин урматтуу проректорлор, декандар, сүйүктүү студенттер. Мына бүгүн биз сиздер менен биргеликте улуу жолбашчы Мустафа Кемал Ататүрктүн бул дүйнө менен кош айтышканына 87 жыл болгонун белгилеп жатабыз. Албетте бүгүнкү айтылган баардык ушул дуалар, бүгүнкү ушул жакшы каалоо тилектердин кабыл кылынып жараткан өзү ырайым кылсын демекчимин. Башында улуу жолбашчы Мустафа Кемал Ататүрк албетте өзүнүн элинин тагдырын өзгөрткөн, ошол кездеги замандын нугун жаңы бир багытка баштаган, илимди, маданиятты, өзү курган мамлекеттүүлүктүн эң негизги пайдубалы катары көргөн улуу реформатор, лидер. Анын ошо белгилүү сөздөрүнүн бириси ошо илим, билим бул келечектин негизи деген ошо биздин университетибиздин баалуулуктары менен бүгүнкү күндө айкалышып жатат. Биз Мустафа Кемал Ататүрктү эскерип жатып, анын ойлогон ойлорун, өзүнүн алдына койгон улуу максаттарын, эл үчүн кылган кынтыксыз кызматын, калтырган мурасын абдан бир терең ыраазычылык менен жана таазим менен эскеребиз. Негизи эле ар бир элдин өзүнүн ушундай баатырлары, куткаруучулары болот экен. Бул күндөр бир
өзгөчө үй күндөрүндө турабыз десем дагы жаңылышпайм окшойт. Себеби дегенде мына биз 1-2 күн мурда эле биздин дагы ошо тарыхыбызды эстедик, биздин ошо ата бабаларыбызды, ата журттарыбызды эстедик. Бүгүнкү күндө мына Түркия Республикасынын негизилешин эстеп жатабыз. Шындыгында эле баардыгын ошол биздин эскерүүбүз менен биргеликте алат. Ал ошолордо айым кылсын. Биз албетте аларды эч качан унутпайбыз. Эсибизден эч качан чыгарбайбыз. Жана осуяттарын ошо бийик, жогору ар дайым тутуп жүрөбүз. Албетте Мустафа Кемал Ататүрктүн айткан сөздөрү абдан көп, калтырган мурасы бай. Бирок ошонун арасынан мен өзүмө бир гана бир сөздү тандадым. Ал боло турган болсо, мен бүгүнкү биздин абалыбызга абдан бир дал келет деп ойлоп жатам. Сиздер менен да ошону бөлүшөйүн дедим. Ал сөзү болсо ошо tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım. Biz бүгүнкү күндө тилекке каршы баардыгыбыз тең чоң бир глобалдык, мындайча айтканда үлкөн бир базардын кардарларыбыз. Bir четин ошо бүтүрбөй жатып, экинчи четине мындайча айтканда аябай бир ынтызарлык менен умтулабыз. Тилекке каршы. Бирок биз ушул Türk elder. Бардыгыбыз ошол биз бир гана ошол бизге Европа болобу, Кытайбы, Америкабы, кайсы өлкө бизге кайсы бир товарды жаратып берет, кайсы бизди жасап берет деп күтүп отурбай, биз да жаратман болсок дегеним да. Биз да кичинекей нерсе болсо дагы биз ушул жаңы жаратылыш болобу, жаратмандык болобу, жаратуучу катарына кирсек, ошо пайдалануучу кардарлардын сабынан, ошол бир жаратмандардын сабынан өтсөк деген ушул сөздүн улам ой тилегимди силер менен бөлүшөйүн деп жатам. Сейденде мына силер көрүп атасыңар, дүйнө өзгөрүп бара жатат, саясат өзгөрүп атат. Жакын 2 күн мурда Америкада С5+1 деген форум болду. Геополитикалык саясат өзгөрүп атат, абал өзгөрүп атат. Ошондуктан биз уктап жата турган заман өттү. Биз азыр мындан ары уктай албайбыз. Ошол жерде канчалык катуу атаандаштык болуп атат, экономикалык болобу, саясий болобу, дипломатиялык болуп атат, көрүп атабыз. Канча деген элдер кимге инвестиция кылып атат, кимге белек катары сунуштап атат, миллиард долларларга эсептелген инвестицияларды. Ошолордун бардыгын тең биз эске алып, биз ошол саясатта каякта экенбиз деп биз да дайыма ойлонуп жүрүш керекпиз. Биздин университетибизге ала турган болсок, биз дагы ошол лидердик позициябызды сактап, мындан ары да өнүгөлү. Эң жакшы быйылкы ошол кубанычтарыбыздын бири, ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып силер менен дагы ошо бөлүшөйүн деп атканым, биздин ошол биякта мына залда отурган студенттерибиз, силердин ийгилигиңер биздин ийгилигибиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына биздин университетибизден 8 студент Кыргыз Республикасынын президентинин стипендиясына ээ болушту. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Себеби дегенде былтыр бир гана 2 студент деген бул Манас университети үчүн мындайча айтканда туура келбей турган, Манастын статусуна татыбай турган бир көрсөткүч болчу. Бүгүнкү күндө 8 болуп атат, эндиги жылы 15 болсун деген тилечим. Ошондуктан биякта отургандын биринчиден ошол студенттерге жана ошолорду даярдаган мугалимдерге, агайларга, декандарга, силерге баарыңыздарга терең ыраазычылык айтам. Жана ошондой эле урматтуу агайлар, биз жанагы жаратмандык боюнча сүйлөшүп айтып кетпедикпи? Биз ошол университет катары дагы биз деген чоң деген ийгиликтерди силер менен биргеликте жаратыш керекпиз. Проекттерди, дүйнөлүк проекттерге катышыш керекпиз. Мына тилекке каршы азыр бизде болгон эле стартаптардан баштап атабыз. Бул студенттик деңгээлде. Ал эми боло турган болсо, университеттик деңгээлде быйыл биз бир гана эл аралык проектти уюптук, башка проекттерге да катышып атабыз. Ошондуктан 13 ноябрда четверг күнү дагы бизде Erasmus+ проектинин бул жерде чогулушу болот. Ошондуктан ага мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, баардык агайларды чакырамыз силерди, келгиле, катышкыла. Биз дагы ошондой чоң ийгиликтерди жараталы, дүйнөлүк проекттерге катышалы. Негизи эле Манас университети катары биз келечегибизде буюрса биздин ошол республикалык деңгээлде азыр экология болобу, мейли ошол климаттын өзгөрүүсү болобу,
же болбосо ысык сактайбыз дейбизби, кандайдыр бир ушул глобалдык проекттерге катышсак деген жакшы ой тилегим бар. Ошондуктан бүгүнкү күн менен пайдаланып ушул улактандырууну силерге айтып койдум. Ал эми бүгүнкү иш-чарага байланыштуу албетте биздин ошо жол башчыларыбызды, биздин лидер реформаторлорубузду биз эч качан унутпайбыз. Жараткан Алла Таала өзү райымын алсын. Жана ошондой эле мүмкүнчүлүк менен пайдаланып бүгүн 10 ноябрь эл аралык билим күнү. Бул жерде профессорлор отурат, агайлар отурат, докторлор отурат. Бардыгыңыздарды дүйнөлүк илим күнүңүздөр менен куттуктайм. Чоң рахмат. Урматтуу жетекчилик, кадырман коллегалар, сүймөнчүк студенттер, бүгүн силер менен өмүрү дастанга айланган кемеңгер саясатчы улуу Ататүрктүн мамлекет куруу өрнөгүнүн Кыргызстанга тийген таасири темасы менен сиздер менен бөлүшкүм келет. Анткени ар бир саясатчынын өмүрүн жолуна кайрылганда ал саясатчынын өлкөгө ошондой эле дүйнөлүк тарых процессине тийгизген таасирине кайрылгыбыз келет да. Дүйнөдө саналуу гана адамдар бар, саналуу саясатчылар бар. Ошо өлкөнү жаңыдан түптөп, жаңыдан куруп, аны эң алдыңкы, эң прогрессивдүү, өнүккөн мамлекет деңгээлине жеткирген. Эгерде биз тарых барактарына сереп сала турган болсок, Александр Македонский же болбосо Чыңгыз хан же улуу Манасты алсак, алар бекер жеринен чыккан эмес да. Бул элдин эң кыйынчылык учурга туш келиши, коомдун кризистик абалга тушугушу, ушундай абал 20-кылымдын башында Осмон мамлекети үчүн дагы пайда болгон. Мындай шартта коомдун талабы болуп атат да, бул дегенче тарыхтын өрнөгү келип чыгып атат. Ататүрк ошол жерден суурулуп чыгып, Ататүрктүн чыгышы дагы бул бекер жерден чыккан эмес. Ататүрк ошо түрк калкынын татыктуу уулу, алган билими, буга чейинки жетишкен даярдыгы, ал аскер жетекчиси эле эмес, мамлекеттик масштабтагы буга чейин дасыккан саясатчы катары ал өзүн көрсөтө алып, элди артынан ээрчитип, анын натыйжасында азыркы модерн, азыркы жетишкен индустриалдык жактан экономикалык модель өнүгүүсү боюнча илим, билим деңгээли жагынан Түркияны түптөп отурат да. Тарыхта бекер жеринен лидерлер чыкпайт. Тарыхта лидерлердин чыгышы дагы ал калк үчүн ошо кыйынчылык учурда өзүн сунуш кыла алып, элдин суроо талап мүдөөсүнө татыктуу боло турган адам болот экен да. Эгерде тарых барактарына кайрыла турган болсок, 679 жылы Кытайдын түндүк провинцияларында жашаган, буга чейин туткунга келип 50 жыл бою кемеңгер саясатчы Тони Коктун айтымында 50 жыл бою таза кандуу түрк калкы табгаштарга, башкача айтканда кытайларга баш ийип, анын кылычын чагап жүрдүк деп айтылып, ал жерден ошо көтөрүлүш чыгарышып, ошо көтөрүлүштүн натыйжасында 691 жылга чейин кылычтын мизин аркасында мекен үчүн деп өтүкенге жол таптап, улуу түрк каганатын түптөп атат да. Анын башында ошо Капаган каган туруп атат, Тони Кок туруп атат, кемеңгер саясатчылар ошо Билге Каган болуп атат. Ошо көсөмдүктүн натыйжасы, анын өрнөгү кийин ошо 20-кылымдын башында кемеңгер улуу саясатчы
Ататүрк тарабынан жыйынтыкталып келип атат да. Ошо Ататүрктагы мамлекет куруу салтында эгерде салыштырып карап көрсөк, мындайын алганда мамлекетти курууда биз эмне үчүн Кыргызстандын мисалын алабыз? Кыргызстан дагы 91-жылы ушундай абалда болду да, кандай жол менен барабыз, кайсы жолду тандайбыз, кайсы өлкө бизге модель боло алат деп. Ошол мезгилде Ататүрк өз убагында түптөгөн, Ататүрк багыттаган экономикалык этатизм, улут саясаты, республикалык түшүнүктөрдү, илим, билимдин жаңыланышы, алфавиттин которулушу сыяктуу негиздүү бул жердечи мамлекетти түп тамырынан бери жаңылаган саясат багытка кетип, ошонун натыйжасында мисалы экономикалык этатизм боюнча 1930-жылы Ататүрк багыт берген реформанын жыйынтыгында экономикалык өнүгүү боюнча Түркия дүйнөдө 3-чү орунга чыгып атат. Кыска аралыкта. Бул эмне деген көрүнүш? Мисалы биз азыр 30 жылдан ашты. Борбордук Азиядагы эгемен өлкөлөрдүн азыркы реформалык багыт алуусу. Улуу саясатчы Ататүрктүн жасаган ишмердиги ал кыска аралыкта ошо Түркияны жаңы ошо эскичил мындайын айтканда монархиялык бийликтен сууруп чыгып, демократиялык жолго багыттап, анын натыйжасында коомдук биримдик түзүлүп, бул жерде улут саясат деген түшүнүк жаңычылдыкта мындайын алгандачы, улут саясат дегенде ал жерде түрк элинин тегерегинде бардык этникалык группалар биригүүсү, бир талам менен бир өлкөнү курабыз деген мүдөө талаптар максат белгиленип, анын натыйжасында ошо ийгиликтердин жетишкендигине күбө болуп отурабыз. Биз ошо улуу Ататүрк жасаган багытты, Ататүрк багыт берген максат милдеттерди Кыргызстандын мисалында келтирсек болот да. 91-жылы 31-августта эгемендикке жеткенде биринчи ошо кол сунган боордош түрк мамлекети болгон. Биринчи эгемендикти тааныган. Эгемендикти таануу деген бул жөнөкөй гана кагаз жүзүндөгү декларация эмес. Бул деген жүрөктөн чыккан. Ал деген ошо колдоонун натыйжасында биз ошо саясий жактан дагы, экономикалык боюнча, башка илим билим тармагында кызматташык боюнча биз ал ошо жакындыкты, колдоону ар дайым сезип, өз аны татыктуу деңгээлде баалап келебиз да. Андан кийинки ошо мамлекет куруу саясатында биринчи конституциянын кабыл алышы бул 93-жылкы 5-майдагы, анда дагы биз ар дайым ошо улуу кемеңгер саясатчы Ататүрктүн мисалын, өрнөгүн, анын ошо жасаган иштерин үлгү катары кабыл алып, анын натыйжасында республикалык деген өзүнчө статуска жетишип, ошо өз алдынча мамлекет куруу саясатын аныктадык да. Кийинки ошо экономикалык биздеги кайра куруулар багыты болду да. Кыргызстандагы экономикалык кайра куруулардын ошо биринчи кабыл алынган бул тарыхый окуясы жер реформасы деп эсептелинет. Ошо жер реформасы ал жерде коллективдүү менчик формасынан мындайын алганда азыркы жеке менчик формасына өтүү аныкталып, ал өз кезинде Кыргызстандын элин экономисттер бизде аны
başkaça düşünüşет, bирок коомдук илимдердин өкүлдөрү ошо жер реформасын тарых илими башкача түшүнөбүз. Бирок анын натыйжасы азыркы убакта ошо элдин биримдигине шек келтирбестен элдин биримдигин сактап калып, анын натыйжасында азыркы убакта мамлекеттин тиреги болгон өзүнчө катмар пайда болду. Ал катмар жеке ишкерлердин тобу деп аталат. Жеке ишкерлердин азыркы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы аябагандай жогору. Ошон үчүн жер реформасындагы ийгиликтүү деп атаганга негиз бар. Кийинки реформалык багыттарда бул Кыргызстандын ошо саясий жактан ар кандай мамлекеттик биримдиктер менен кызматташуусу, ошо кызматташуусунун негизги багыты сөзсүз түрдө бул түрк тилдүү мамлекеттер менен биримдик эсептелип, түрк тилдүү мамлекеттер арасындагы биримдикти негиз салган бул жон гана саясий жактан эмес, ал экономикалык кызыкчылык аркасы, экономикалык кызыкчылыктан кийинки бул идеология багытындагы илим, билим, маданият тармагындагы жетишкендиктерди колго алуу эсептелинет. Ошондуктан биз ар дайым ошо бул багытта эч качан ошо Исмет агайыбыз жогоруда аябагандай жакшы сөз айтып кетти. Ошо өз убагында Ататүрк айтып кеткен, биз даяр бололу. Ошо эгемендик алган бир боордоштор өзүнүн ошо өз алдынчалыгына жеткен убакта аларга кол сунуп, колдоо көрсөтүү экендигин. Ошо колдоо көрсөтүү бул биримдиктин негизги белгиси. Ататүрктүн көсөмдүгү. Ататүрк ар дайым биз менен жашай турган лидер. Ататүрктүн азыркы убактагы көрсөткөн, белгилеп кеткен багыттары биз үчүн дагы аябагандай маанилүү. Ошо маанилүү багыттардын бири бул маданият тармагы деп эсептелинет. Маданият тармагында биз азыркы убакта алып бара турган иштер аябагандай арбын. Кыргызстандын мисалында биз азыр ошо өз алдынча маданий багытта тил өрнөгү жагынан өз алдынча улут уңгусун көтөргөн, маданий баалуулуктарды сактаган дастандар боюнча Манас эпосун колдоо, Манас эпосунун жетишкендиктерин жаштарга жеткирүү багытында дагы жол алып барып келе жатабыз. Анткени маданий баалуулуктар бул улуттун өзөгү деп эсептелинет. Улуттун өзөгү, улуттун белгиси дагы ошо Манас дастаны аркылуу, Манас дастанында айтылган ойлор деңгээлинде биз ошо жаштарды биримдикке, жаштарды ошо түрк дүйнөсүнүн маданий жетишкендиктерин даңазалоого багытташыбыз зарыл. Ататүрктүн дагы бир багыт берген жагы ал илим, билим тармагы деп эсептелинет. Илим, билим тармагынын күбөсү азыркы убакта Манас университети саналат. Манас университетинде бул жерде отургандарга кыргыз тилинде Ататүрктүн ошо мамлекет куруу өрнөгүн кыргызча айтып түшүндүрүп берүүнүн өзү дагы ал ошол мурастын уландысы катары деп эсептейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Yaşamak zor oldukça, imkansız oldukça yaşamayı bacarmak gerektir. İnsan o insandır ki o her şeyden sorumludur. Eğer sen insansansa sen demek sorumlusun. Evet, Atatürk her şeyden sorumluydu. Kendi bir insan kimi sorumlu olduğunu anladığı için de Atatürk oldu. Çünkü büyük bir şahsiyetiydi, büyük bir insanıydı. Yaşamak imkansız olan zaman yaşamayı öğrendi.
ve bunu bize miras koydu gitti. Yaşım. Erkekler var, kişiler var ki onlar yalnız bir rüzgar terpenen gibi tamam yıkılırlar. Ben onun kimliğini yalnız bir adamın sözüyle söyleyeceğim. Onun düşmanının sözüyle. Churchill'in sözüyle. Churchill'in bir kelimesi var idi. Ki biz Çanakkale'de her şeyi dikkate aldık. Dikkate almadığımız bir şey var idi. O da Atatürk. Ne iyi ki o zaman Türk devletinin, Türk halkının, milletinin başında böyle bir şahsiyet yanırdı. Atatürk, Türk devletini korudu. Onu kurdu. Ve biz de her zaman onun bize yaptıklarını unutmuruz. Hiçbir zaman unutmuruz. Kars 20. yıl anlaşması, 21. yıl Moskva anlaşması, 21. yıl Kars anlaşması. Bu anlaşmalar Azerbaycan'ın sonralar ayakta durmağı için ne verdi? Zemin verdi. Bizi korudu. Bizi arkamızda durdu. Mesafeden korudu bizi. Ona göre İsmet Bey'in o dediği sözler çok değerli bir sözlerdi ki bir zaman gelecek, onlar bağımsız olacak ve biz o gün için hazır olmalıyız. Hazır da oldular. Yardım ettiler. Azerbaycan da o zaman onu unutmadı. 21. yılda yeni başlıyordu Türkiye. Türk milleti mücadele verirdi. Nerimanova müracaat etti, Nerimanov da onu yaptı. Nerimanov da onu yaptı. Ondan sonra da Nerimanov'u Moskova'ya götürdüler. Onu Mikayengil'de orada öldürdüler. Moskova'da Kremlin tam ortasında dolma yiyenden sonra öldürdüler. Yani size diyeceğim, paylaşmak istediğim bir şey var. Biz hiçbir zaman teslim olmamalıyız. Bu bir. Her zaman öz sorumluluğumuzu, her zaman bir insan gibi, gerek değil ki görevin olsun, bir insan gibi sorumlu olduğumuzu anlamalıyız. Ona göre de onun ruhu şad olsun. Onun dedikleri bugün devam edir. Azerbaycan halkının böyük oğlu Heydər Əliyev de Atatürk kimi devletini korudu. O devletin bütünlüğünü İlham Əliyev de tam başa vurdu. Tam. Türk milleti böyledir. Türk milletinde hem zekilik var, hem çalışkanlık, hem de savaşkarlık. Bunların üçü yoktursa biz yokuz. Biz her zaman mücadeleye hazır olmalıyız. Ruhu şad olsun, cihanın mekanı cennet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.